Glavna tema ovog videa će biti ograničenja skice. Kada crtate neki 3D model u parametarskom 3D CAD softveru kao što je FreeCAD, vi morate prvo nacrtati parametarsku skicu i onda da napravite neku vrstu tipskog oblika pomoću nje. Da biste u parametarskim 3D CAD softverima kvalitetno nacrtali skicu, morate da baratate sa ograničenjima. Što su to ograničenja? U suštini, ograničenja skice su skup logičkih pravila pomoću kojih geometrijskim elementima ograničavamo broj stepeni slobode. Sad, broj stepeni slobode to jest stepen pokretljivosti nekog geometrijskog elementa na skici. To je u stvari broj mogućih nezavisnih kretanja ili drugim rečima broj nezavisnih parametara koji su potrebni da bi se jednoznačno odredio njegov položaj i veličina na skici. Geometrijski elementi bez ograničenja se mogu nalaziti bilo gde i imati bilo koje dimenzije. Ako uđem u neku skicu i ako nacrtam neku liniju, znači ta linija može da bude bilo gde, može da bude bilo koje dužine i naš posao je da na svakoj skici ograničimo sve stepene slobode, a to radimo tako što svakom geometrijskom elementu skice odredimo položaj i dimenzije, a položaj i dimenzije na skici se određuju pomoću geometrijskih i dimenzionih ograničenja. Ako pogledate ovu liniju, ja sada mogu da menjam položaj te linije u ravni na kojoj se trenutno nalazimo, a također mogu da menjam i njenu dužinu. Ako ja izaberem ovu liniju i primjenim na nju ograničenja rastojanja, vidite da se pojavila kota između krajnjih tačaka te linije i ako ja ovdje upišem, na primjer, 100, nama je dužina te linije postala 100 mm, to jest ograničili smo veličinu te linije, ostalo nam je da ograničimo samo položaj. Ako, na primjer, nacrtam ovdje jedan krug, vidite, ja sada mogu da menjam njegov položaj i mogu da menjam njegovu veličinu, to jest prečnik. Ako izaberem krug i izaberem ograničenje prečnika, meni će se pojaviti kota koja ograničava veličinu, to jest prečnik ovog kruga. Ja, na primjer, mogu staviti 80 i sada mi je prečnik kruga 80. Znači, ja mogu da menjam položaj kruga, ali više ne mogu da menjam veličinu tog kruga. Sada je ostalo da ograničimo položaj ovog kruga. Ako izaberem centar kruga i koordinatni početak i izaberem ograničenje horizontalnog rastojanja, na primjer stavit ću 70, i vidite kako se krug pomerio i sada ja ne mogu po horizontali da pomeram ovaj krug, mogu samo po vertikali. Također mogu izabrati ponovo centar kruga i koordinatni početak i ograničiti i po vertikali. Ako stavim, na primjer, 100 mm, vidite, ja više ne mogu da pomeram krug jer smo ograničili njegov položaj, to jest i x i y osu. U suštini, dimenziona ograničenja služe da pomoću njih ograničavamo položaj i veličinu geometrijskih elemenata. Možete ih vidjeti ovdje i to je klasika u svim 3D CAD programima, znači horizontalno, vertikalno rastojanje, rastojanje između tačaka, ograničavanje prečnika, poluprečnika, ugla. U suštini dimenziona ograničenja su kote geometrijskih elemenata. Također postoje i geometrijska ograničenja
I to su u suštini logičke operacije pomoću kojih definišemo međusobne odnose između geometrijskih elemenata. Ako, na primjer, ja sad ovdje nacrtam neku liniju i kažem hoću ova linija u odnosu na ovu da bude upravna. Vidite, ja sam pritisnuo ograničenje upravnosti i sada mogu da radim šta hoću sa tom linijom, ali ona će uvijek biti upravna u odnosu, to je normalna u odnosu na ovu. Isto tako, na primjer, mogu staviti dva kruga, nacrtati dva kruga, selektujem oba i primjenim između njih ograničenje tangentnosti. I vidite, sada ja mogu da pomeram, da radim bilo šta sa ovim krugovima, ali oni će uvijek biti jedan u odnosu na drugi tangentni. Suština prilikom crtanja parametarskih skica je da ona bude potpuno ograničena, to jest da svakom elementu skice bude definisan i položaj i veličina, i tada je skica stabilna jer ne može da menja nepredvidivo svoj oblik i položaj. Ako ja sad ovdje nacrtam jednu liniju, ja mogu da je pomeram, mogu da je uhvatim za jednu, drugu tačku. Znači mogu da je menjam i položaj i dužinu. I ona ima 4 stepena slobode. Ova tačka ima XY pomeranje, ova tačka ima XY pomeranje i to su ta 4 stepena slobode. I skeč radno okruženje vam to također govori u ovom panelu. I piše nedovoljno ograničeno, 4 DOF. DOF je sa engleskog prevod stepen slobode, degrees of freedom. I ja ću sad na brzinu da ograničim ovu liniju, to jest ograničit ću njene krajnje tačke. I vidite, sada sam na brzaka sa kotama ograničio XY koordinatu jedne tačke i XY koordinatu druge tačke i sad bi trebalo da bude ona potpuno ograničena. Ona to i jeste, što piše ovdje u panelu, potpuno ograničen, a kao znak da je skica potpuno ograničena, ona će postati ovako drečavo zelena i cilj vam je, znači, da biste izašli iz skeča radnog okruženja i napravili neki tipski oblik pomoću skice koje ste crtali, uvijek težite ka tome da vam je skica ovako potpuno ograničena. Također, ja ću izbrisati ono, svako geometrijsko ograničenje ima svoj simbol. I ovaj simbol se pojavi kada primijenite ograničenje na geometrijske elemente i taj simbol se vezuje za te geometrijske elemente. Također ograničenja možete zadavati vi, a može ih i automatski zadavati FreeCAD. Ako ja nacrtam ovdje jedan pravougaonik, vidite da je automatski FreeCAD, to je skeč radno okruženje, zadalo da ove linije budu horizontalne i vertikalne, što je u suštini prikazano ovim znakovima, ove crtice vertikalne, horizontalne, to su u stvari ta ograničenja horizontalnosti i vertikalnosti koje ćemo kasnije raditi. Također, ja ovdje nisam zadao ni jedno ograničenje, sva 4 je zadao FreeCAD, to je skeč radno okruženje. A pored ova 4 ograničenja on je dao još 4 koja možete vidjeti ovdje u panelu gdje se, to je panel namenjen baš za ograničenja. I možete vidjeti da je pored ova 4, ova 2 za horizontalno i 2 za vertikalno ograničenja, on dao i 4 ograničenja podudarnosti. To su u stvari ograničenja koje govore da ove tačke budu zalepljene, krajnje tačke na linijama da budu zalepljene jedna za drugu. Ako bismo obrisali ova 4 ograničenja, vidite sad se oni mogu razdvojiti.
a ako su oni ovdje u panelu, to jest ako su primijenjene na skici, vidite, te linije se ne razdvajaju jedna od drugih. U ovom panelu će se prikazivati sva ograničenja koja su na vašoj skici, s tim da možete ih brisati, možete, vidite, ako kliknem na ovo okruženje, na ovo ograničenje, ono će pozeleniti na skici, tako da znate koje je ono, ili mogu ovu kvačicu da poništim i ono će nestati. Zašto ova 4 ograničenja podudarnosti nisu na skici prikazani? Pa čisto logički razmišljajte. Zamislite da imate neku složenu skicu i da imate gomilu temena i sad pored svakog treba da bude oznaka za ograničenje. Znači jednostavno to bi opterećivalo skicu bespotrebno. Prilikom crtanja skice u Sketcha radnom okruženju svaki naš korak prati algoritam za rješavanje koji radi u pozadini. Na engleski se to zove solver i njegova uloga je da odredi stanje skice, to je broj stepeni slobode, i da prikaže skicu na ekranu ako je ona validna. Kao rezultat rada algoritma za rješavanje mogu se desiti sljedećih par stvari. Prvo se može desiti, na primjer, da je skica suviše ograničena ili nepotrebno ograničena. Ako nacrtam, na primjer, neki hoću da nacrtam potpuno ograničenu skicu, znači kotirat ću, ograničit ću nje položaj kruga i stavit ću neki prečnik, nema veze koji, svejedno. I sad ja imam potpuno ograničenu skicu i sad ako ja dodam na potpuno ograničenu skicu, ako dodam neko ograničenje, na primjer hoću da bude kružnica tangentna na ovu osu, vidite, ja ovdje dobijam poruku previše ograničeno, a također skica mi je postala narančasta, što je znak da nešto nije u redu, i u ovom slučaju to znači da imate višak ograničenja. Samo se vratite sa undo i promijenite već šta radite na skici. Mislim, to je već od slučaja do slučaja. Napravili ste grešku, vratite se korak unazad i popravite. Također, skica može da bude i nepotpuno ograničena. Ako ja, na primjer, izbrišem ovaj prečnik, vidite, nedovoljno ograničeno, 1 stepen slobode. Znači, mi smo sad s ove 2 kote ograničili položaj kružnice, ali njene dimenzije prečnik kružnice nisu ograničene i FreeCAD, to je Sketcha radno okruženje, nam kaže da imam 1 stepen slobode. Znači, potrebno je ograničiti dimenzije kružnice i onda vidite, skica je postala drečavo zelena i ovdje se pojavilo levo u panelu obaveštenje potpuno ograničeno. Također može se desiti i da bude više solucija. Naprimjer, ako ja nacrtam neku kružnicu i hoću, na primjer, da bude tangentna na ovu osu, također hoću da bude tangentna i na ovu drugu osu. Vidite, ja sad imam kružnicu koja je tangentna na ove 2 ose. Ali ona također može se nalaziti i ovdje nacrtana, također će biti tangentna na oba 2 ose. Također i ovdje ako nacrtamo dole u 4. kvadrantu isto će biti tangentna na obe ose, ili ovdje u 3. kvadrantu. Tako da u suštini ponekad skica može da ima i više solucija, no na vama je da popravite skicu. Također može da se desi i konflikte među ograničenjima. Ako ja nacrtam ovdje 2 linije, ovu ću na brzaka blokirati da ne može da se mrda.
I ako stavim da ove dve linije budu paralelne, znači upotrebit ću ograničenje paralelnosti, a sad one su pod nekim uglom u odnosu na ovu horizontalnu osu. Ako ja kažem da hoću da mi bude ova linija paralelna i sa ovom osom, vidite, desit će se konflikt, nepredvidljiva stvar, prosto je linija je nestala i ovdje imate crveni natpis, solver je jednostavno nije mogao da reši stanje skice i dobili ste ovo crveno obaveštenje i vaše je samo da se sa undo vratite nazad i popravite gdje ste pogrešili. Ograničenja su karakteristična za CAD programe koje su parametarskog tipa, kao što su SolidWorks, CATIA, Solid Edge, NX, Inventor. A neparametarski programi nemaju ograničenja ili i ako ih imaju, ona nemaju baš takvu funkcionalnost kao kod parametarskih CAD programa. I najčešće neparametarski programi su 2D CAD programi kao što je AutoCAD, LibreCAD, QCAD, mada postoje i 3D programi koji nisu parametarski, na primjer Rhinoceros je neparametarski program. Prednosti parametarskih programa, to jest crtanje skica pomoću ograničenja je to da vi preko istorije, to jest tabla dokumenta, možete veoma brzo se vratiti u neku skicu koju ste već nacrtali i pomoću parametara, kota, ograničenja možete veoma brzo napraviti promjene na toj skici. I uglavnom parametarski programi se koriste u mašinstvu, pošto su mašinski delovi pogodni za ovakav vid crtanja skica. Neparametarski programi imaju jednu veliku prednost što nemaju u pozadini algoritam koji non stop proračunava skicu, određuje stepene slobode, da li je skica validna ili ne, i to omogućava da nacrtate skice od velikog broja elemenata. Na primjer, ako pogledate Rhinocerosov sketcher, to je način crtanja skica, 2D skica, vi u njemu možete nacrtati ogromne skice i taj Rhinoceros će i dalje veoma brzo raditi i prikazivati tu skicu. Vi možete veoma brzo još gomilu elemenata docrtati, što u parametarskim CAD programima nije moguće. Ili ti i parametarski i neparametarski softveri imaju svoje prednosti i mane i na vama je da odredite šta vam treba. Sada ću vam pokazati sva ova ograničenja, demonstrirat ću vam kako rade sva ova ograničenja jedno po jedno, da biste vidjeli, da biste znali kako da ih primjenjujete. Ovo ću obrasti, vidite, ovdje imam već spremljene materijale na kojima ću vam prikazivati, čisto da ne gubimo vreme crtajući linije, kružnice. Prvo ćemo uraditi ograničenja podudarnosti. Ograničenje podudarnosti služi da napravimo dve tačke podudarnim, to jest da dve tačke leže jedna na drugoj i ne mogu se razdvojiti. Te tačke mogu biti krajnje tačke neke linije, centar kruga, krajnje tačke, na primjer, luka, ili ti sve ove crvene tačkice koje vidite na ekranu. Ono što je bitno kod ograničenja, to je što nije bitno da li prvo izaberete geometrijske elemente a onda alatku ograničenja ili naopačke. Vidite, ako ja selektujem ove dve tačke i pritisnem alatku podudarnost, ograničenje podudarnosti, ona će se aktivirati,
A također mogu da selektujem prvu alatku, to jest pricnem ikonicu ograničenja podudarnosti, onda izaberem geometrijske elemente i svodi se na isto. Isto je bitno da ako selektujem prvo ovu tačku, centar kružnice, a onda krajnju tačku linije i pritisnem ograničenje podudarnosti, kružnica je ostala na svom mjestu, a pomerila se krajnja tačka linije. Ja, na primjer, napravit ću suprotno. Prvo ću selektovati krajnju tačku linije, a onda centar, i ako pritisnem ograničenje podudarnosti, vidite, sad se pomerila kružnica. Isto bitno je kada se smestite na alatku, na ikonicu alatke, to jest na ikonicu ograničenja, vidite da piše ograničenje podudarnosti u zagradi C. To C je u stvari shortcut ili skraćenica preko tastature, prečica preko tastature. I to su obično prva slova sa engleskog naziva ograničenja. Preporučujem vam da ih koristite jer stvarno mnogo brzo može da se radi posle par nedelja kad se uigrate u tome. Bitno kod ograničenja podudarnosti je i to što možete više tačaka od jedanput da izaberete. Vidite, ako izaberem ove 3 i kliknem na ograničenje podudarnosti, sve 3 tačke će postati podudarne. Čak mogu i da kombinujem, znači mogu izabrati tačke pomoću okvira i još 4. tačku centar kruga, i ako pritisnem na ograničenje podudarnosti, spojit će se sve tačke. U suštini FreeCAD-u nije bitno o kakvim tačkama se radi, da li je to krajnja tačka luka, krajnja tačka linije, centar kruga. Možete vidjeti, ako ja izaberem krajnju tačku linije i krajnju tačku luka i kliknem na ograničenje podudarnosti, on će ih spojiti. Također mogu izabrati centar kružnice i krajnju tačku linije i također kad pritisnem ograničenje podudarnosti, oni će se spojiti. Vidite, kako ja menjam sve, oni će non stop biti spojeni. Također možete sve te tačke spajati sa koordinatnim početkom. Evo pogledajte, ako kliknem na krajnju tačku linije, kliknem na koordinatni početak i pritisnem ograničenje podudarnosti, dobio sam ograničenje, vidite, nema što se mrda. Također mogu kružnicu, centar kruga zalepiti za koordinatni početak, mogu ovu tačku zalepiti za ovu i bukvalno dobijam složenu skicu. Ograničenje podudarnosti može da simulira i koncentričnost. Ako izaberem ovu tačku, ovaj centar kružnice i kliknem na ograničenje podudarnosti, vidite, ove kružnice su postale koncentrične. Također ne moram ja da hvatam samo za tačke, da izaberem samo tačke, mogu za koncentričnost krugova i lukova da izaberem i same kružnice. Vidite, također su postale koncentrične. I to bi bilo to za ograničenje podudarnosti. Zatvorit ću skicu. I sada možemo preći na sljedeće ograničenje koje se zove tačka na objektu. Kao što samo ime kaže, mi pomoću ovog ograničenja tačku nekog objekta, krajnje tačke linije, centar kruga, krajnje tačke luka, prisiljavamo da ona bude vezana za neku liniju. Ovdje sa desne strane imate ikonicu, to jest ove alatke ovog ograničenja. Ako
ostavite miša na ikonici, pojavit će se ovo obavještenje da je to ograničenje tačka na objektu, a u zagradi možete vidjeti O. To O je u stvari prečica preko tastature za ovo ograničenje. Savjetujem vam da koristite ove prečice preko tastature, jer kad se često radite u FreeCAD-u i za nedjelju, dve korišćenja ući će vam u naviku i dosta to ubrza rad. Da pređemo sada na ovo ograničenje. Znači, prvo što treba reći to je da je svejedno da li ćete izabrati prvo geometrijske elemente, a onda pritisnuti na ikonicu, to jest aktivirati ograničenje, ili naopačke. Znači mogu izabrati tačku, mogu izabrati liniju i ako pritisnem ograničenje, vidite da su se oni spojili. Također mogu prvo pritisnuti ikonicu da aktiviram ograničenje tačka na objektu i onda izabrati tačku i izabrati liniju i vidite sada tačka pripada ovoj liniji, to jest može da se pomera, ali samo po njoj. Vidite, i pored miša mi se nalazi ova mala oznakica ograničenje tačka na objektu. Znači da je aktivna naredba i dalje i da mogu sad izabrati sljedeće elemente, da primenim na njihovo ograničenje. Ako želim da prekinem naredbu, dovoljno je pritisnuti samo desni klik miša i vidite, sada je nestala oznakica i sada mogu da vam pokažem, vidite, da bilo šta ja radim sa ovom linijom, bilo kako je pomeram, ova tačka će uvijek pripadati ovoj liniji, to jest spojit će se. Znači ona će ležati na njoj, da, pravi izraz. Također mogu, na primjer, krajnju tačku ovog luka da spojim sa ovom linijom. Mogu centar ovog luka da spojim sa ovom linijom. Vidite, kad pomeram ovu skicu, geometrijski elementi će se pomerati, ali će poštovati da ove tačke leže na ovim linijama. To jest poštovat će ograničenja koje smo zadali skici. Također, kod ovog ograničenja ne moramo samo jednu tačku, jednu liniju da izaberemo, nego možemo više tačaka da izaberemo i da ograničemo na njihov položaj da bude na ovoj liniji. Vidite, znači sve tri tačke sada imaju zadato ograničenje da moraju da leže na ovoj horizontalnoj liniji. Također možemo izabrati ove dve linije i izabrati ovu tačku. I ako primenimo ograničenje tačka na objektu, vidite da će se ove linije ukrštati, ali će uvijek biti ukrštene u tački koju smo izabrali. Na primjer, možemo ovaj krug ograničiti da njegov centar leži na ovoj liniji. Vidite, ako pomeram krug, on će se uvijek nalaziti na ovoj liniji. Također ne moram da ograničavam tačke samo na linije, nego mogu iskoristiti i ose ovih ravni. Vidite sad, ako pomeram, kružnica će ležati na ovoj zelenoj osi, ali će također ležati i na ovoj liniji. Za ograničavanje, kao što smo rekli, do sad smo ograničili da tačke leže na linijama i na osi. Možemo koristiti bilo koje druge elemente, znači tačke mogu ležati i na stranicama pravougaonika i na kružnicama. Ako ja izaberem, na primjer, centar ove kružnice i izaberem vertikalnu stranicu pravougaonika i primenim ograničenje,
Vidite da sad kako pomeram centar ovog luka, on će uvijek ležati na ovoj vertikalnoj stranici pravougaonika ili krajnju tačku ovog luka mogu ograničiti da leži na horizontalnoj strani pravougaonika. Vidite, znači bilo kako pomeram ovaj luk, poštovat će se zadata ograničenja. Također mogu, na primjer, temena pravougaonika da ograničim da leže na kružnici. Vidite, znači bilo kako pomeram, sva ograničenja će se poštovati. To bi bilo to za ograničenje tačka na objektu. I sada možemo preći na sljedeće ograničenje koje se zove ograničenje vertikalnosti. Ovo ograničenje služi da prisiljava linije da budu vertikalne i prisiljava tačke da leže na nekoj zamišljenoj vertikali. Ako pogledate ovu liniju, ona može imati bilo koju kosinu u odnosu na horizontalu ili vertikalu. To jest kako pomeramo vidite da se nagib ove linije menja. Ako izaberem ovu liniju i primjenim na njega ograničenje vertikalnosti, vidite da sad kako pomeram liniju, ona će uvijek stajati vertikalno. Kod ovog ograničenja svejedno je da li prvo izaberemo geometrijski element, a onda aktiviramo ograničenje, ili prvo aktiviramo ograničenje i onda ga primijenimo na geometrijski element. Također ovo geometrijsko ograničenje možemo primijeniti odjedanput i na više geometrijskih elemenata. Vidite, ako ja izaberem ove tri linije i izaberem ograničenje vertikalnosti, kako pomeram linije, one će uvijek biti vertikalni. Vratit ću se sa undo natrag. A također mogu prvo da pritisnem ograničenje vertikalnosti. Vidite, sada mi je pored miša ova oznakica crvena vertikalne crtice i to znači da mi je aktivna komanda ograničenje vertikalnosti i kako pritiskam na linije, one postaju vertikalne. Kada želim da prekinem komandu, to jest komandu ograničenja vertikalnosti, dovoljno je kliknuti desnim klikom miša i komanda se deaktivira, a ove sve linije imaju oznakicu, ovu vertikalnu crticu, što znači da je na njih primijenjeno ograničenje vertikalnosti. Ograničenje vertikalnosti se može primjenjivati i na tačke. Vidite, ako ja izaberem ove dve tačke i kažem da one budu ograničene vertikalnošću, vidite, kako pomeram jednu tačku i druga tačka je prati po vertikali, to jest one se nalaze na istoj nekoj zamišljenoj vertikali. Tačke mogu ograničiti u odnosu na koordinatni početak. Ako izaberem ovako okvirom ove tačke i izaberem koordinatni početak i primijenim ograničenje, vidite da sad tačke će ležati na istoj vertikali na kojoj leži koordinatni početak. A također mogu jednostavno okvirom uhvatiti tačke, primijeniti ograničenje vertikalnosti i vidite sad će sve tri tačke da leže na istoj zamišljenoj vertikali. Kod ovog ograničenja je zanimljivo kada crtamo liniju. Vidite, sada sketch radno okruženje čeka da zadamo krajnju tačku, to jest drugu tačku linije. I vidite, kako pomeram miša, kako se približavam vertikalnom položaju, odjedanput mi se pojavi ova crvena crtica vertikalna. Ona signalizira da ako ja u trenutku kada je crtica prikazana pritisnem mišem da definišem drugu tačku, zadnju tačku linije, linija će postati, vidite, vertikalna. Ako bi kliknuo ovako, vidite, linija nije vertikalna. Znači još jedanput,
Kada hoćete da nacrtate vertikalnu liniju, približavate se polako vertikalnom položaju i kada vam se pojavi oznakica crvena za vertikalnost, kliknite u tom trenutku da definišete krajnju tačku linije i linija će u tom slučaju biti vertikalna, to jest na nju će automatski biti primijenjeno ograničenje vertikalnosti. Isto pogledajte, ako pogledamo ovu stranicu pravougaonika, ona automatski kad se crta pravougaonik dobija ograničenje vertikalnosti. Ako selektujem to ograničenje i izbrišem ga, vidite, više ta stranica nije vertikalna. Ako izaberem stranicu i pritisnem ograničenje vertikalnosti, ona će ponovo postati vertikalna. Ograničenje vertikalnosti možemo primjenjivati na razne druge geometrijske elemente. Vidite, ako pogledate ovaj luk i ako izaberem krajnju tačku luka i centar luka i primjenim na njih ograničenje vertikalnosti, vidite, oni će postati, i centar i krajnja tačka će ležati na zamišljenoj vertikalnoj liniji. Isto tako mogu i drugu krajnju tačku da ograničim i sada sve tri tačke luka leže na istoj zamišljenoj liniji. Također mogu, na primjer, da primjenim ograničenje između ovog centra kruga i temena pravougaonika. I vidite sad kako menjam dimenzije, kako menjam pravougaonik, tako centar kruga prati ovo teme. Ili, na primjer, između ove tačke i ove tačke, vidite, i između ove tačke i ove tačke. Moja greška. Selektujem tačke, primjenim ograničenje. I vidite sad kako menjam veličinu ovog pravougaonika, tako se menja i ova linija, isto naopačke. To bi bilo to o ograničenju vertikalnosti. I sada možemo preći na sljedeće ograničenje, to je ograničenje horizontalnosti. Ono je istovetno kao prethodno ograničenje vertikalnosti, s tim da umjesto što prisiljava linije da budu vertikalne ili da tačke leže na zamišljenoj vertikali, ovo ograničenje prisiljava linije da budu horizontalne i tačke, to jest temena, da leže na nekoj zamišljenoj horizontali. Vidite, ako izaberem ovu liniju i kažem i primjenim na nju ograničenje horizontalnosti, ona će postati horizontalna i kako je pomeram, ona će uvijek ostajati horizontalna. Također, kao i kod ograničenja vertikalnosti, kao i kod drugih ograničenja, svejedno je da li prvo izaberem geometrijski element, a onda pritisnem ikonicu ograničenja, ili naopačke, prvo pritisnem ikonicu ograničenja i onda izaberem geometrijski element. Mogu izabrati više geometrijskih elemenata odjedanput i na njih primijeniti ograničenje. Vidite, sve su postale horizontalne. A također mogu prvo izabrati ikonicu ograničenja horizontalnosti i onda pojedinačno birati geometrijske elemente. Ako pogledate, sada mi je pored miša ova horizontalna crtica, to znači da je aktivna naredba i dalje i da mogu izabrati još neke druge linije ili geometrijske elemente da bi prekinuo, to jest završio komandu ograničenje horizontalnosti, dovoljno je kliknuti mišem, desnim klikom miša. Vidite, isto kao kod ograničenja vertikalnosti, ako izaberem dve tačke i na njih primjenim ograničenje horizontalnosti, one će ležati na istoj zamišljenoj horizontali. Vidite, kako pomeram jednu tačku, druga je prati po horizontali. Vratit će se undo. Također mogu izabrati
okvirom više tačaka i na njih odjedanput primijeniti na sve ograničenje horizontalnosti. I vidite, sada će sve 4 tačke ležati na nekoj zamišljenoj horizontali. Ili, na primjer, izaberem okvirom ove 4 tačke i izaberem koordinatni početak i ako primijenim sada ograničenje horizontalnosti, sve 4 tačke će biti primorene da leže na horizontali na kojoj leži koordinatni početak, to jest trenutno na x osi. Kao i kod ograničenja vertikalnosti, pogledajte, ako ja želim nacrtati horizontalnu liniju, dovoljno je kliknuti prvu tačku i sada kada treba definisati, to jest kliknuti za drugu krajnju tačku ove linije, samo polako dovodim liniju u horizontalni položaj i odjedanput mi se pojavi ova horizontalna crvena crtica. Ona označava da ako u tom trenutku kliknemo za drugu krajnju tačku linije, vidite, ova linija će automatski dobiti ograničenje horizontalnosti i ne moramo naknadno da primjenjujemo pomoću ikonice ovo ograničenje. Evo još jedan put, znači kliknem na prvu tačku linije, polako je dovodim u horizontalni položaj i kada mi se pojavi ova horizontalna crtica, kliknem drugu tačku i vidite, automatski je linija postala horizontalna. Isto tako kada crtamo pravougaonik, horizontalne stranice će automatski dobiti ograničenje horizontalnosti. Evo, ako ga izbrišem, ako pomjeram ovo teme, vidite da sada je linija, sada stranica pravougaonika nije horizontalna. Ako izaberem stranicu i kliknem na ograničenje horizontalnosti, vidite da sada će ona biti horizontalna. Ograničenje horizontalnosti ne moramo da primjenjujemo samo na obične tačke ili na linije, već i na druge geometrijske elemente. Na primjer, ako izaberem ovu krajnju tačku luka i centar luka i primjenim ograničenje horizontalnosti na njih, vidite kako pomjeram krajnju tačku luka, centar luka će ležati na zamišljenoj horizontali sa njim. Također, ako primjenim ovo ograničenje na drugu tačku krajnju luka i centar, sada će sve 3 tačke luka ležati na istoj horizontali. Isto, na primjer, ako izaberemo ovo teme pravougaonika i krajnju tačku linije, isto to i sa drugim temenom. I sada bilo kako pomjeram, kako menjam dužinu ove linije, pravougaonik će pratiti promjene na toj liniji. Ili, na primjer, ako izaberem centar ovog kruga, izaberem teme ovog pravougaonika i primjenim na njih ograničenja, vidite, sada kako menjam pravougaonik, tako i centar kruga i krajnje tačke ovih linija prate promjene koje se dešavaju na pravougaonika. I to bi bilo to za ograničenje horizontalnosti. Sada ćemo preći na sljedeću vrstu ograničenja, to je ograničenje paralelnosti. Ograničenje paralelnosti ograničava orijentaciju i prisiljava linije da budu paralelne jedna u odnosu na drugu. Ovo je ikonica ograničenja paralelnosti i prečica preko tastature je P. Još jedanput bi naglasio da probate da se naviknete da koristite prečice preko tastature za ograničenja, jer to dosta ubrzava rad u Sketch radnom okruženju. Kod ograničenja paralelnosti, kao i kod svih drugih ograničenja, nije bitno da li prvo selektujemo geometrijske elemente, a onda primijenimo ograničenje, ili prvo pritisnemo ikonicu ograničenja, a onda izaberemo geometrijske elemente.
Vidite, pored miša mi je ova oznakica, mala oznaka crvena za ograničenje paralelnosti, to znači da sad ja mogu da pređem na druge geometrijske elemente i da na njih primjenjujem ograničenje paralelnosti. Da bi prekinuo komandu, dovoljno je kliknuti desnim klikom miša. Ograničenje paralelnosti mogu primijeniti na više linija odjedanput. Ako selektujem sve ove linije i pritisnem ikonicu ograničenja paralelnosti, primijenit ću na njih paralelnost odjedanput. Vidite kako pomeram ovu liniju, sve će se linije pomerati jer su prisiljene da budu paralelne sa ovom linijom koju pomeram. Ako ste primijetili, ja kad sam selektovao ove linije, nisam selektovao klasično gdje sam vukao s lijeva na desno na dole okvir, jer u tom slučaju bi selektovao i ove tačke i linije, i krajnje tačke i linije, to je sve što se nalazi u okviru, unutar okvira. A meni je cilj da selektujem samo linije, tako da sam vukao okvir sa desno dole na gore na levo. I na taj način sam selektovao samo one linije koje se seku sa okvirom koji sam crtao. To je čisto mala digresija. Također ja mogu i pojedinačno da izaberem linije i onda primjenim ograničenje. I vidite, ograničenje paralelnosti mogu primijeniti i u odnosu na ove ose ravni. Znači jednostavno izaberem liniju, izaberem osu i primjenim ograničenje paralelnosti. Vidite, sad mi je uvijek linija horizontalna, a također mogu i u odnosu na ovu drugu. Vidite, sad će linija uvijek biti vertikalna. Također mogu primijeniti ovo ograničenje i u odnosu na linije stranice pravougaonika. Isto ako selektujemo ove dve, eto sada, znači uvijek će biti paralelne jedna u odnosu na drugu. To bi bilo to za ograničenje paralelnosti. Sada ćemo preći na sljedeće ograničenje, to je ograničenje upravnosti. Ograničenje upravnosti ograničava orijentaciju i prisiljava linije da budu upravne jedna u odnosu na drugu. Ono se nalazi ovdje. I skraćenica, prečica preko tastature je N. Također i kod njega kao i kod drugih ograničenja svejedno je da li prvo izaberem geometrijske elemente ili prvo izaberem alatku ograničenja upravnosti, a onda izaberem geometrijske elemente. I vidite kako ja pomeram ove linije, one će se pomerati, ali će uvijek biti jedna u odnosu na drugu upravne, to jest normalne. Ovo ograničenje mogu primijeniti i u odnosu na ose ovih ravni. Ako izaberem liniju, izaberem ovu zelenu liniju i primjenim ograničenja, vidite, ova linija će uvijek biti normalna na ovu osu. Ili, na primjer, ako izaberem ovu liniju, izaberem ovu osu i primjenim ograničenje, vidite, ona će, kako ju pomeram, uvijek biti upravna u odnosu na ovu osu. Također mogu primijeniti ovo ograničenje i na dve linije i tačku. Onda će te dve linije biti upravne jedna u odnosu na drugu, ali uvijek u tački koju sam selektovao, to jest izabrao. Također ta tačka može da bude i krajnja tačka neke linije. I sada kako pomeram ovu liniju,
sve ove tri linije su upravne jedna na drugu u tačkama koje sam izabrao. Također mogu upravnost primijeniti na liniju i kružnicu. Vidite kako pomjeram, uvijek će biti linija normalna na tačku na kružnici u tački u kojoj seče kružnicu. I također mogu normalnost, to jest ograničenje upravnosti da primenim i na između linije i stranice pravougonika. Vidite kako je pomjeram, uvijek će biti upravna na stranicu pravougonika koju smo izabrali. I to je to za ovo ograničenje. Na redu je sljedeće ograničenje, to je ograničenje tangentnosti. Uloga ovog ograničenja je da geometrijske elemente prisiljava da budu tangentni jedan u odnosu na drugi. Ona se nalazi evo ovdje i skraćenica preko tastature prečica preko tastature je T. Ako izaberem ovu liniju i ovaj krug i primjenim na njih ograničenje tangentnosti, vidite kako menjam nagib ove linije, menjat će se i krug, to jest primoravat će se da bude tangentan u odnosu na liniju koju pomjeram. Tangentnost mogu primijeniti i u odnosu na ove ose ravni, i u odnosu na jednu i u odnosu na drugu. Vidite kako pomjeram krug, sve će se menjati, ali ostaće međusobno tangentni jedan u odnosu na drugi elementi. Mogu da primenim ograničenje tangentnosti, na primjer na 3 kruga. Ne mogu na sva 3 odjedanput, moram po 2. I vidite sad kako pomjeram jedan, svi ostali ga prate jer su primorani jednostavno da budu tangentni međusobno. Tangentnost mogu primijeniti tako što izaberem, na primjer, liniju i kružnicu, ali mogu i primijeniti tako što izaberem, na primjer, kružnicu i krajnju tačku na liniji. Vidite kako se ponaša ovdje. Ako uhvatim tačka će uvijek težiti da bude, u stvari bit će primorana da leži na kružnici i da bude tangentna, a ovdje ako produžim, vidite, ona može proći tačku u kojoj je tangentna sa kružnicom i nastaviti dalje. Evo, na primjer, ako izaberem, ovo su 3 slučaja sa kružnim lukom, prvo izaberem liniju i kružni luk i vidite kako menjam, on će uvijek biti, elementi geometrijski će biti tangentni jedan u odnosu na drugi. Znači ovdje smo izabrali geometrijske elemente liniju i luk. Ovdje ću izabrati liniju i izabrat ću tačku krajnju na luku. I vidite kako se ponaša. A također mogu izabrati 2 tačke. Krajnju tačku linije i krajnju tačku luka. I vidite kako se sada ponašaju elementi. Znači oni su bukvalno spojeni kao da postoji ovdje podudarnost, ali su tangentni u svojim krajnjim tačkama. Ovdje imam 2 kružna luka koja su podudarna u svojim krajnjim tačkama i ako primjenim na njih ograničenje tangentnosti, oni će postati tangentni jedan u odnosu na drugi. Također mogu izabrati krajnje tačke lukova. Vidite. I sada su oni tangentni. Ograničenje tangentnosti može služiti da napravi linije kolinearnim.
Vidite, ako izaberemo ove dve linije i pritisnemo ograničenje tangentnosti, ove linije su postale kolinearne jedna u odnosu na drugu. A također ograničenje tangentnosti mogu primijeniti između dve kružnice i tačke. I u tom slučaju će te dve kružnice biti tangentne jedna u odnosu na drugu, ali u tački koju sam izabrao. Vidite, ovdje je ta tačka i kako menjam neku od kružnica, ova druga će isto pratiti te promjene, to jest bit će tangentna na tu kružnicu, ali u tački koju sam izabrao. I to je to za ograničenje tangentnosti. Na redu je sljedeće ograničenje, to je ograničenje jednakosti. Njegova uloga je da napravi dužine dve linije jednakim, da izjednači, to jest napravi jednakim dve kružnice, da napravi jednakim dva luka i njegova primjena je veoma jednostavna. Ovo je ono, ograničenje jednakosti, prečica preko tastature je E i primjena je jednostavna, izaberem dva geometrijska elementa i primjenim ograničenje jednakosti. Vidite, sad će linije mogu da menjaju nagib, ali će njihova dužina uvijek biti jednaka. Također svejedno je da li prvo izaberem geometrijske elementa, onda primjenim ograničenje ili naopačke. Evo, na primjer, sada ću vratiti naopačke, prvo ću izabrati ograničenje jednakosti i primijenit ću ga na ove dve kružnice. I vidite, pojavile se oznake da su ove kružnice jednake i sada kako pomjeram, kako povećavam ili smanjujem kružnicu, kružnica ovog drugog kruga će pratiti te promjene, to jest bit će jednake. Isto to važi i za kružnice, kružne lukove. Znači izaberem dva kružna luka i na njih primjenim ograničenje jednakosti. Vidite, isto kao za krugove. Također mogu ograničenje jednakosti da primjenim i na stranice pravougaonika. I na primjer između ove dve stranice. Vidite sada kako pomjeram ovo teme, povećavam i jednu i drugu stranicu i stranice ovog drugog pravougaonika prate te promjene. A ovo je bilo jednostavno ograničenje, preći ćemo odmah na drugo. A to drugo je ograničenje simetričnosti. Ograničenje simetričnosti prisiljava dve tačke da budu simetrične u odnosu na neku liniju i to na takav način da obe leže na normali izabrane linije i na jednakom rastojanju od nje. Vidite, sada ćemo centre ovih kružnica da napravimo simetričnim u odnosu na ovu liniju. Izabrat ću ove dve tačke i izabrat ću liniju i primijenit ću na njih ograničenje simetričnosti, prečica preko tastature je S. I vidite kako pomjeram ove kružnice, one će biti simetrične u odnosu na ovu liniju. Možda će biti jasnije ako smanjim ovu kružnicu, vidite. Uvijek one leže na normali u odnosu na ovu liniju i rastojanje između izabrane linije i izabranih tačaka će uvijek biti isto. Također, ograničenje simetričnosti ne moram da primjenjujem u odnosu na linije samo, nego i u odnosu na ove ose ravni. Ako izaberem ove dve tačke i izaberem ovu osu ravni i primijenim ograničenje simetričnosti, vidite. To isto mogu da uradim i u odnosu na koordinatni početak. Ako izaberem ove dve tačke i izaberem koordinatni početak i primijenim ograničenje simetričnosti, vidite, ove dve kružnice će održavati simetričnost u odnosu na koordinatni početak.
Dobra stvar je što pomoću ograničenja simetričnosti mogu da simuliram srednju tačku. To jest, ako izaberem ove dve krajnje tačke na ovoj liniji, izaberem centar kruga i primenim ograničenje simetričnosti, vidite, centar kruga se zalepio za sredinu ove linije i kako povećavam ili smanjujem dužinu ove linije, centar kruga će uvijek ležati na njenoj sredini. Kod nekih softvera je to posebno ograničenje, ovdje u FreeCAD-u je to u sklopu ograničenja simetričnosti, ili na primjer ako hoću da zalijepim centar kruga za sredinu ove stranice pravougonika, izaberem ova dva temena, susedna pravougonika, izaberem centar kruga i primenim rastojanje, ograničenje simetričnosti, vidite kako menjam dužinu stranice, uvijek će krug ležati na sredini. Također mogu ograničenje simetričnosti primijeniti i na ove dve kružnice i ovu tačku u sredini. Ako izaberem centar kruga, tačku i sljedeći centar kruga i primenim ograničenje simetričnosti, vidite kako pomeram ovu tačku, uvijek će centar ovog kruga biti na sredini linije između neke zamišljene linije između centra ovog kruga i ove tačke. Vidite. Ovo čisto pokazujem da je moguće, ne verujem da ćete se mnogo puta sresti za potrebom da ovako nešto napravite, čisto demonstriram mogućnost. Također možemo primijeniti ograničenje simetričnosti u odnosu umjesto linije ili ose da izaberemo stranicu pravougonika. Ako izaberem centar ovog kruga i centar ovog kruga i stranicu pravougonika i primjenim simetričnost, vidite. I sada ću vam pokazati još neke mogućnosti ograničenja simetričnosti. Ovo je veoma bitno jer veliki broj puta kada počinjete da crtate neko prizmatično telo, crtanje počinje tako što nacrtate pravougonik i potrebno ga je pozicionirati simetrično u odnosu na ose ovih ravni, to jest linije ovih ravni. To možemo veoma elegantno da uradimo pomoću ograničenja simetričnosti. Pogledajte, ako izaberem ove dve tačke, to jest suprotna temena ovog pravougonika, i izaberem koordinatni početak i primenim ograničenje simetričnosti na njih, i pogledajte kako ja sada pomeram jedno od ovih temena, ovaj pravougonik će biti simetričan i u odnosu na ovu osu i u odnosu na ovu osu i njegov centar će se poklopiti sa koordinatnim početkom. Također mogu primijeniti ograničenje simetričnosti, na primjer, između ove dve tačke i ove ose. I vidite, a također mogu primijeniti između ove dve tačke i koordinatnog početka. I sada imamo treću situaciju. I to bi bilo to za ograničenje simetričnosti. Na redu je ograničenje blokiranjem. Ono potpuno blokira izabrani element. Slikovito rečeno, ma koliko stepeni slobode imao neki geometrijski element, ovo ograničenje ih sve potroši i element ostane blokiran. Vidite, ako ja, na primjer, ovu liniju mogu da pomeram, da radim s njom šta hoću, ako je izaberem i primenim ograničenje blokiranjem,
linija postane, vidite, ovako bledo zelenkasto i pojavi se oznaka za ograničenje blokiranjem i ja je više ne mogu pomerati. Isto, na primjer, ako izaberem kružnicu i primenim na nju ograničenje blokiranjem, ona ostane blokirana. Također, na primjer, ovo je dosta korisno ako crtate gomilu veoma složenih krivih, to jest, na primjer, ako u pozadinu stavite neku sliku pa opcrtavate sa B-splinovima konture te slike i znam mnogo da nervira kada to radite u parametarskom CAD programu, pošto se te krive se non stop mrdaju i pomoću ovog ograničenja možete zablokirati krive i nastaviti sa tim opcrtavanjem kontura sa slike. Znači, izaberemo neku krivu, to jest B-spline, i primenimo ograničenje blokiranjem i vidite, ja je više ne mogu pomerati i mogu sad nastaviti da opcrtavam sliku u pozadini. Također, ako pogledamo ovaj geometrijski oblik, ja mogu pojedinačno blokirati samo neke od njegovih stranica. Znači, izaberemo ovu liniju, primenim ograničenje, sad ja nju ne mogu više da pomjeram, ali ove druge elemente mogu. Izaberem sljedeću, blokiram, ove dve su blokirane, ali još mogu da pomjeram ovo teme. Da, ovdje je horizontalnost, tako da neće gore dole. I izaberem treću stranicu i primenim ograničenje i sada uopšte ne mogu da pomjeram ove linije. Isto tako, kod pravougaonika mogu, na primjer, prvo ovu vertikalnu da blokiram, onda se ove mogu pomerati, ali ako blokiram i horizontalnu, kompletan pravougaonik će biti blokiran. I sve je sad pozelenilo, pošto je sve blokirano i nije ostalo više, nijedan stepen slobode nije ostao, to jest skica je potpuno ograničena. Kada je korisno koristiti ovo ograničenje? Kao što smo rekli, kada opcrtavate, to jest trasirate neke konture na slici koju ste postavili u pozadinu. Također, ako privremeno nešto želite da vam se ne pomera dok crtate neku složenu skicu, onda je korisno privremeno to blokirati. Ili, na primjer, kad simulirate kinematiku u 2D, to ćemo raditi u posebnom videu kako se to radi. I nemojte koristiti ograničenje blokiranjem kada vas skica ne sluša. U suštini, ako ste početnik, zna to mnogo da nervira kada se skica ponaša ko žvaka, nešto odleti, nešto se pomeri nekontrolisano, vi ne znate šta se dešava i veoma je jednostavno primeniti blokiranje, ograničenje blokiranjem i rešiti sve svoje probleme, ali to će vam se kao bumerang vratiti dalje prilikom modeliranja tog dela ili kasnije za par godina kad budete htjeli neke promjene da napravite na tom delu. Trudite se da uvijek logički rešite skicu, to jest da je potpuno ograničite i nemojte se snalaziti tako što primenjujete ovo ograničenje da biste potpuno ograničili skicu. I to je to, završili smo sa geometrijskim ograničenjima i sada ćemo preći na dimenziona ograničenja. Prvo dimenziono ograničenje koje ćemo demonstrirati, to je ograničenje horizontalnog rastojanja. Ono ograničava horizontalno rastojanje između dve tačke, to je u suštini horizontalna kota. Nalazi se ovdje. Da, možete vidjeti da njegovo ime još nije prevedeno, objašnjenje ispod je prevedeno, ali ime nije prevedeno jer jednostavno nije ponuđeno za prevođenje na platformi.
na kojoj se prevodi FreeCAD, vjerojatno će to vremenom se pojaviti ili je to neka greška pa treba prijaviti, vidjet ćemo. Kada primjenjujete ograničenje horizontalnog rastojanja, svejedno je da li izaberete liniju i primijenite ograničenje ili izaberete dve tačke, krajnje tačke linije i primijenite ograničenje. Također, svejedno je da li prvo izaberete geometriju, a onda primijenite ograničenja ili možete, na primjer, pritisnuti ikonicu ograničenja horizontalnog rastojanja i, na primjer, izabrati neki geometrijski element. Klikom na geometrijski element dobijate ovaj prozorčić u kome možete uneti dužinu, željenu dužinu linije. Na primjer, stavit ću 25 mm i vidite, linija se promijenila i sada je dugačka 25, u stvari njena horizontalna dužina je 25 mm. I sada vidite, ja mogu da pomeram liniju, mogu da pomeram njene krajne tačke, ali ona će se pomerati tako da rastojanje horizontalno između krajnjih tačaka je uvijek 25. Ako želimo da promenimo kotu umjesto 25 da bude horizontalno rastojanje između tačaka linije 20, dvokliknem, unesem dužinu 20 i horizontalna dužina linije će se promijeniti. Također, ovdje možete vidjeti ovo što piše referenca i imate ovo polje za čekiranje. To je referentna kota ili vi sada vidite, uvijek će rastojanje horizontalno između tačaka biti 20 i ne možete da ga menjate, ali ako ja dvokliknem i označim da mi je ova kota referenca, to je referentna kota, to je u stvari informativna kota. Vidite, ja sad mogu da menjam dužinu ove linije i horizontalno rastojanje između krajnjih tačaka će se menjati. Kota će prikazivati trenutno stanje horizontalnog rastojanja između ovih tačaka. Ja mogu da izaberem i samo jednu tačku i na njega primenim ograničenje horizontalnog rastojanja i onda će se pojaviti kota horizontalnog rastojanja izabrane tačke u odnosu na koordinatni početak, što je veoma korisna stvar. Jedina nezgoda ovdje je što Sketcher radno okruženje koristi i minus. Vidite, sada je kota minus 64 i treba paziti ako, na primjer, ja ovdje otkucam 50, znači bez minusa, onda će odleteti tačka u susjedni kvadrant, tako da treba paziti, navikne se čovjek vremenom, ali treba paziti da li postoji minus ili ne. Sa ovim ograničenjem mogu kotirati i horizontalne stranice pravougaonika. Vidite, 24 promijenit ću na 30 i pravougaonik se promijenio i sada mu je horizontalna stranica dugačka 30 mm. Također mogu zadavati ovo ograničenje, to jest kotirati rastojanje horizontalno između tačaka. Ako, na primjer, izaberem ovu tačku i pritisnem ograničenje horizontalnog rastojanja, vidite, 37,95, stavit ću, na primjer, 50 i vidite, skica se promijenila. Ili, na primjer, ovdje stavit ću 10 i vidite. Da ponovim još jedanput, kada želite da promijenite kotu, dvokliknete na nju, ubacite vrednost novu i to je to. Kotu možete uhvatiti i smestiti gdje god želite. Vidite, veoma jednostavno, što je dosta korisno kada imate složenu skicu, onda treba raspoređivati kote da ne bude opterećena i da bude pregledna. I također možete, na primjer, kod žljebova da kotirate
horizontalno rastojanje između centara. Vidite, ok, stavit ću 15 i to je to. Naravno, sa leve strane u panelu gdje se pojavljuju ograničenja, možete vidjeti sve kote koje smo primijenili. Također možete ih sakrivati. Možete ih aktivirati i promijeniti odavde. Ili možete, na primjer, selektovati i obrisati sa delete tasterom. To bi bilo to o ograničenju horizontalnog rastojanja, to jest o horizontalnoj koti. Zatvorit ćemo. Sljedeće ograničenje je ograničenje vertikalnog rastojanja i ono funkcioniše na istovetan način kao i prethodno ograničenje horizontalnog rastojanja, s tim da se ovdje ograničava vertikalno rastojanje između dve tačke. Znači, ovo je klasična kota vertikalnog rastojanja između dve tačke i u potpunosti sve isto važi kao i za prethodno ograničenje, to jest možete izabrati liniju pa primijeniti ovo ograničenje na nju. Dvoklikom aktivirate prozor i možete promijeniti vrednost vertikalnog rastojanja između ovih dvoje tačaka. Možete izabrati tačke i primijeniti ograničenje između njih. Stavit ću na primjer 20 i vidite. Kotu možete vući, menjati i smještati gdje želite. Također, ako izaberete prvo samo tačku i primijenite ovo ograničenje na nju, dobit ćete kotu vertikalnog rastojanja između izabrane tačke i centra koordinatnog sistema. Stavit ću 70. Također ovdje isto važi da ova kota može da bude i negativna, tako da pazite kad crtate, mada nije to neki problem, ali onako ponekad iznenadi vas kad odleti tačka, pa morate se sa undo vratiti pa dodati taj minus. Pomoću ovog ograničenja možete kotirati vertikalne stranice pravougonika. Stavit ću na primjer 30. Također ovdje važi da kad aktivirate ovaj prozor gdje možete ubaciti vrednost rastojanja, imate isto ovu referentnu kotu koju ako čekirate, ona će postati plava i ona je samo informacija o trenutnoj dužini, to jest veličini ove linije. Znači ja mogu sad menjati dimenzije ovog pravougonika i kota je samo informativna, što je veoma korisno u radu. Vidjet ćete, pogotovo ako simulirate kinematiku u Sketcher radnom okruženju. Naravno, ovo kao i prethodno ograničenje i kod ovog možete ga primijeniti između tačaka. Na primjer, između ove dve. Stavit ću 2 mm. Ups, ovdje je ostao horizontalni žljeb, nacrtat ću na brzinu vertikalni. I znači možete pomoću njega kotirati rastojanje između centara krugova na žljebu. Stavit ću 20. Naravno, ne moraju to da budu samo centri krugova. Žljeb možete kotirati između ove dve tačke, krajnje tačke linija, s tim da to baš nije nešto elegantno.
mnogo bolje je kad kotirate žlijeb pomoću centara, kružnica, krugova. I to je to za ovo ograničenje vertikalnog rastojanja. Na redu je sljedeće ograničenje, to je ograničenje rastojanja. Ovdje možete vidjeti kako izgleda ikonica, znači ograničenje rastojanja. Ograničenje rastojanja u suštini predstavlja dužinsku kotu između dve tačke, između krajnje tačke neke linije ili između tačke i linije. Kod njega je također svejedno da li prvo izaberete geometriju, a onda primijenite ograničenje, ili prvo kliknete na ikonicu ograničenja rastojanja, a onda izaberete geometriju. Također klikom na geometriju aktivira se prozor u koji možete ubaciti vrednost kote. Također postoji ovdje ova referenca kao i kod horizontalnog i vertikalnog rastojanja gdje možete napraviti kota da bude informativna, to jest plava, i onda vas samo informiše o trenutnoj dužini. Ok, stavit ću ovdje na primjer 25 i vidite da je linija postala dugačka 25 mm. Također svejedno je da li ćete izabrati liniju pa primijeniti ograničenje ili ćete izabrati dve tačke i primijeniti ograničenje. Na primjer, pomoću ovog ograničenja možete izabrati bilo koje dve tačke i napraviti kotu između njih. Ja ću staviti na primjer 25 mm. Vidite kako se promijenio pravougonik. I sad ako vučem, pravougonik će se menjati, ali će rastojanje između ove dve tačke biti 25 mm. Također ja mogu da izaberem tačku i neku liniju i da primenim ovo ograničenje između njih. Ako stavim na primjer da bude ovo rastojanje 10, onda će ono biti 10. Izabrat ću na primjer ovu tačku i ovu liniju i primijenit ću ograničenje rastojanja između njih i vidite pojavila se kota i ovdje mogu staviti također 10 i to rastojanje je postalo 10. Znači dvoklikom aktiviram i mogu ga promijeniti tipa na 15. Znači klasika. I sada ja mogu da pomeram na primjer ovo teme pravougonika. On će se menjati, ali mora ispoštovati ove dimenzije koje sam zadao pomoću ovih kota. Ograničenje rastojanja mogu koristiti umjesto horizontalnog i vertikalnog rastojanja. Vidite, ako izaberem ovu stranicu pravougonika i pritisnem na ograničenje rastojanja, pojavit će mi se horizontalna kota, isto tako i vertikalna. S tim da ne preporučujem vam da ovo koristite mnogo, pošto onda u panelu vidite oznaka ograničenja je kao ograničenje rastojanja, a u stvari je to vertikalna kota, i ako imate veoma složene skice, pa neka to zna da bude nepregledno. Mislim, možete, niko vam ne može zabraniti, ali probajte da malo što preglednije radite, da biste, na primjer, desi se da za 2, 3, 5 godina potrebno je promijeniti neki deo, a on ima izuzetno složene skice, i onda kada počnete da pravite te promjene, mnogo duže će vas trajati, mnogo vremena će više proći dok se snađete nego kada lepo pregledno sistematski se radite. Također pomoću ove kote
mogu kotirati rastojanje, na primjer, između centara ovih kružnica. Sada mi je prijavio grešku, pošto je ostala i ova kota ovdje izabrana, tako da mi je prijavio da moram da izaberem samo 2 tačke. Inače, ova obavještenja koja se pojavljuju greškama u Sketch radnom okruženju su prevedena sva, tako da ćete dobiti dosta kvalitetne informacije ako ste nešto pogrešili. Ja stavit ću 15 i vidite sada je rastojanje između centara kružnica 15 mm. I to bi bilo to za ovo ograničenje. Da, zaboravio sam da dam primjer rastojanja između kose linije i neke tačke. Vidite, ako izaberem kosu liniju i izaberem neku tačku i primjenim na njih ograničenje rastojanja, to jest napravim kotu između njih, ta kota će biti takva da joj je kotna linija normalna, to jest upravna u odnosu na izabranu liniju, a jedna od pomoćnih kotnih linija će ležati na izabranoj liniji, a druga će biti paralelna sa njom i prolazit će kroz izabranu tačku. Ovo je dosta čest slučaj u praksi da je potrebno ovako kotirati i prosto bi bila šteta da ostane zaboravljeno. Sada ću vam pokazati alatku ograničavajuća referentna kota. To nije ograničenje, ali to je alatka koja se tiče ograničenja. Možete je vidjeti ovdje. I ona služi da prebacuje da li generisane, to jest napravljene kote ili već postojeće, da li će biti ograničavajuće ili referentne, to jest informativne. Kao što smo već spomenuli, ako nacrtam na primjer ovaj pravougonik i iskotiram ga, ja sam sad definisao njegovu veličinu pomoću horizontalne i vertikalne kote i sada ako želim na primjer da stavim kotu između ovih tačaka, to jest dijagonale pravougonika, ako pritisnem kotu rastojanja, vidite kako je postao naranđast pravougonik. To znači da bi stvaranje ove kote na dijagonali bilo u konfliktu sa ove 2 kote i ona je jednostavno suvišna, pa vam FreeCAD daje do znanja da je ona nepotrebna i u koliziji. Ali ako ja kliknem da ona bude referentna, ona će poplaviti i sada FreeCAD prihvata nju, pošto je to čisto informativna kota. Vidite, sada je 102,9. Ako povećamo ovu kotu na 70, ona se promenila na 114. Ovo prebacivanje možemo vršiti i pomoću ove komande. Izbrisat ću za početak. Pogledajte, ja ovu komandu mogu primjenjivati na 2 načina. Jedan način je ako kliknem na nju, vidite kako su poplavile sve ove ikonice za dimenziona ograničenja, to jest za stvaranje kota. I sada svaku kotu koju stvorim bit će referentna, to jest informativna. Znači, to je jedan način kako mogu da koristim ovu komandu. Drugi način je ako selektujem neku kotu, na primjer ova je sada referentna i pritisnem na ovu komandu, vidite, ona će postati ograničavajuća. Ako je ponovo selektujem i pritisnem ovu komandu, ona će postati referentna. Znači, možete prebacivati neku kotu sa jedne vrste na drugu. I na kraju ću vam pokazati čemu služi ova alatka koja se zove aktivira i deaktivira ograničenje. Kao što samo ime
kaže pomoću nje možete aktivirati ili deaktivirati ograničenje. Ona je trenutno siva pošto nije izabrano ni jedno ograničenje. Vidite, ako izaberem kotu i pritisnem na ovu alatku, kota je postala siva i znači da je to deaktivirana kota. Vidite, sad mogu da pomeram ovu liniju. Ako ponovo selektujem kotu, aktiviram je, vidite, ona je postala aktivna i vratila se u prethodno stanje. Također, ako pomeram ovo teme pravougonika, vidite da ova linija ostaje vertikalna, zato što ima ovo ograničenje vertikalnosti. Ako izaberem to ograničenje i deaktiviram ga, ono postaje sivo i vidite, sad više ne važi to ograničenje za ovu liniju. Ako ponovo izaberem ograničenje, aktiviram ga, ono vrati svoju funkciju. Znači, ovo je korisno kada simulirate kinematiku, kada radite sa velikim skicama složenim, korisno je znati da postoji ova naredba, nećete je često koristiti ni jednu ni drugu, ali znaju da vas spasu kada je to potrebno. Sada se možemo vratiti dalje da obradimo sljedeće ograničenje. Sada ćemo preći na sljedeće ograničenje, to je ograničenje poluprečnika. Njegova uloga je da ograniči vrednost poluprečnika, luka ili kruga na neku vrednost. To je kota poluprečnika za krug ili luk. Ona se nalazi ovdje, ograničenje poluprečnika. I ako kliknemo na njega, dobijemo klasični prozor za ubacivanje vrednosti. Znači, ako stavimo, na primjer, 15, vidite da se krug povećao i sada mu je poluprečnik 15 mm. Naravno, kao i sve kote u FreeCAD-u, dvokliknem i mogu da menjam vrednost. Također, pomoću ove alatke, kao što smo rekli, možete kotirati poluprečnik i luka. Evo, stavit ćemo 10 i vidite kako se pomerio, povećao se luk. I naravno možete smještati kotu gdje vam odgovara. Možete kotirati više krugova odjedanput. Ako selektujem sva ova 3 kruga i pritisnem na ikonicu ograničenja poluprečnika i pogledajte šta se desilo. FreeCAD, to jest Sketch radno okruženje, je napravilo kotu koju sam zadao, 5 mm, stavilo je ograničenje jednakosti na sva 3 kruga i sada su sva 3 kruga jednaka i ovom kotom mogu regulisati njihove poluprečnike. Ovo je veoma korisna opcija. Također pogledajte šta će se desiti, samo da izbrišem ova 2 ograničenja jednakosti. Šta će se desiti ako prvo uključim ograničavajuće referentne kote, to jest iskotirat ću sva 3 kruga odjedanput, ali kada je aktivna referentna kota. I pogledajte, ako vidite, sada je FreeCAD stavio 3 kote, po jednu na svaku kružnicu i sada imamo informaciju za svaku kružnicu koji poluprečnik ona ima. Isto to važi i za kotiranje poluprečnika lukova. Vidite, stavit ću na primjer neki 5. Vidite, FreeCAD je napravio kotu poluprečnika luka i napravio je ograničenje jednakosti između ove 3 kružnice. I sada kako povećavamo prečnik ove gdje je kota, povećavat će se ili smanjivati
poluprečnici i preostala 2 luka. Također, pomoću ograničavanja poluprečnika možemo regulisati oblik nacrtane krive. Ja sam ovdje već nacrtao jednu krivu i kada nacrtate krivu, vidite ovdje imate ove kružnice i one u stvari regulišu stepen zakrivljenosti krive. Po defaultu podrazumevano FreeCAD napravi ovu kvotu 1, da je poluprečnik ovih kontrolnih kružnica 1 i stavi vidite, ograničavanje jednakosti kod svake kružnosti, kružnice da one budu jednake. Ja ću izbrisati ova ograničenja i izbrisat ću ovaj poluprečnik. I sad pogledajte, ako ja smanjujem ili povećavam ovu kružnicu, vidite kako se stepen zakrivljenosti menja na krivi oko te kontrolne tačke. I ako ja selektujem ovaj krug i stavim kvotu poluprečnika, ja mogu regulisati brojčano ovu zakrivljenost. Stavit ću na primjer 4 i vidite koliko je sad kriva bliže kontrolnoj tački. Ili na primjer vratim na 2 i vidite sad je dalje. Također pomoću ograničenja poluprečnika mogu kotirati na primjer za zaobljenja, znači bilo koje kružnice ili lukove. Stavit ću na primjer 5 i vidite kako se smanjilo. I to je to za ograničenje. Na redu je ograničenje prečnika. Ono je istovetno kao ograničenje poluprečnika, to jest pomoću ovog ograničenja ograničavamo vrednost prečnika, lukova i krugova na neku vrednost. To jest klasična kvota prečnika za krugove i lukove. Ovo ograničenje, njegova ikonica se nalazi ovdje, ograničenja prečnika. I vidite, ako izaberem ograničenje prečnika, kliknem na neku kružnicu, dobijam prozor gdje mogu uneti vrednost i stavit ću na primjer 12, 10 i dobijam krug sa prečnikom 10. Isto to važi i za lukove. Selektujem luk, kliknem na ikonicu ograničenja prečnika, stavit ću 18 i vidite prečnik luka se promenio. Također kao i za ograničenje poluprečnika, ako izaberem sve 3 kružnice i kliknem na ikonicu ograničenja prečnika, skeč radno okruženje će evo stavit ću prvo, negdje 12. Vidite, skeč radno okruženje je stavilo kvotu na 1 krug i između sva 3 kruga koja sam izabrao je zadato ograničenje jednakosti. Znači kako menjam ovaj krug, tako će se menjati, stavit ću 18, tako će se menjati prečnici sva 3 kruga. Stavit ću undo. Isto važi kao kod kvote poluprečnika, ako ja uključim ikonicu referentne kvote, vidite kako je sve poplavilo, znači sve kvote koje sad budem definisao bit će referentne. I ako sad selektujem kružnice i primjenim ograničenje prečnika, vidite, skeč radno okruženje je napravilo referentne kvote prečnika na sva 3 kruga. Isključit ću. I isto važi i za kotiranje lukova. Ako izaberem sva 3 luka odjedanput i pritisnem ikonicu ograničenja prečnika, stavit ću 12. Vidite, ponovo
stvorena je kota na jednom i ograničanje jednakosti na sva tri. Također, ako uključim ikonicu za referentne kote i izaberem sve tri kružnice lukova i pritisnem ograničenje prečnika, vidite, FreeCAD je napravio na svakom luku referentnu kotu i naravno pomoću ovog ograničenja možete kotirati bilo koje kružnice ili lukove. Izabrat ću ovo zaobljenje i kliknut ću na ikonicu ograničenje prečnika i na primjer stavit ću 14, vidite kako se promijenilo. I to je to. I možemo preći na sljedeće ograničenje, to je ograničavanje prečnika i poluprečnika, automatsko ograničavanje, i ono služi da automatski ograničite poluprečnik ili prečnik luka ili kruga. To jest, kada ga startujete, ako izaberete krug, Sketch radno okruženje će napraviti kotu prečnika, a ako kliknete na luk, automatski će se napraviti kota poluprečnika. Znači, jednostavno, ovo ograničenje automatski prepoznaje da li se radi o luku i krugu i na osnovu toga kotira ili prečnik ili poluprečnik. Tu suštini, ne znam, ja ne koristim, uvijek kad kotiram ili izaberem ograničenje poluprečnika ili prečnika, mada verovatno ne koristim ovo ograničenje u radu, zato što kad se ono pojavilo, ja sam već dosta dugo radio u FreeCAD-u i navikao sam se prosto da koristim ili ograničenje poluprečnika ili ograničenje prečnika. Sada ćemo preći na sljedeću vrstu ograničenja, to je ograničenja ugla. I kao što samo ime kaže, pomoću njega ograničavamo ugao i pomoću njega možemo ograničiti nagib jedne linije, možemo ograničiti, to jest kotirati ugao između dve linije, ugao između krivih u nekoj tački ili raspon luka. Ograničenje ugla se nalazi ovdje. I također i kod njega je svejedno da li prvo selektujete geometrijski element i onda primijenite ograničenje ili naopačke. Ako izaberemo ovu liniju i primjenim na nju ograničenje, vidite da se pojavila kota i otvorio se prozor za unos ugla i pritisnemo 45 i vidite da se nagib promijenio. Kota je u odnosu na horizontalu. Znači, ako izaberete samo jednu liniju i na nju primijenite ovo ograničenje, to će biti ugao između izabrane linije i između horizontale. Također i kao kod drugih dimenzionih ograničenja, možete ga vući i smeštati gdje želite. Dvoklikom aktivirate, možete promijeniti, uneti drugu vrednost, možete napraviti referentno da bude. Ako izaberete kružni luk i na njega primijenite ograničenje, vidite, dobit ćete ograničenje raspona luka. Ako stavim, na primjer, negdje 95, vidite kako se promijenio raspon i sada je 95. Ponekad se dešava da kad želite selektovati neku od kota, ne možete selektovati, ne požuti i ne možete uhvatiti. Dovoljno je samo osvežiti memoriju u grafičkoj tako što dodirnete taj element na kome se odnosi kota i ona će biti moguća za biranje. I znači, ovo je kota raspona kružnog luka.
Pomoću ovog ograničenja možemo kotirati uglove između linija i ovih osa. Stavit ćemo 30. I ugao između dve linije. Stavit ćemo 75. I vidite, sad ako pomeram ove linije, poštovat će se primijenjena ograničenja, to jest uglovi će biti 30 i 75. I također mogu pomoću ovog ograničenja da kotiram ugao između krivih i linija u nekoj tački. Ako izaberem ovu liniju, izaberem ovu krivu i izaberem ovu tačku u kojoj se one ukrštaju i primijenim ograničenje, vidite, dobit ću kotu ovdje. I ako, na primjer, otkucam 110, uneo sam vrijednost 110, vidite da se promijenila ugao. A to je u stvari ugao između linije i tangente na krivu u ovoj tački. Vidite ovu crticu, ako bismo je produžili, prošla bi kroz ovu tačku na kružnici, to je tačku u kojoj se seče kružnica i linija. I to bi bilo to u ovom ograničenju. I sada ćemo preći na zadnje ograničenje, to je ograničenje zaključavanjem. Ovo je onako dosta zanimljivo ograničenje. Ono služi da na neku tačku odjedanput primjeni i horizontalno i vertikalno ograničenje rastojanja, to jest ako izaberem neku tačku i primjenim na njega ograničenje zaključavanjem, vidite, pojavile su se kote između te tačke i koordinatnog početka. Znači, imamo kotu 10 koja je u stvari kota između ove tačke i horizontale i imamo kotu minus 14 koja je u stvari vrednost rastojanja između ove tačke i vertikalne ose. Ili, na primjer, ako izaberem ovu liniju i primjenim na nju ovo ograničenje, vidite, pojavile su se njene horizontalne i vertikalne kote u odnosu na koordinatni početak. Također ovo ograničenje možemo primijeniti i na centar kruga, na primjer, ili luka. Vidite, stavit ćemo 22, stavit ćemo 14. Zanimljivo je ako izaberem dve tačke, onda mi ovo ograničenje neće napraviti kote, horizontalne i vertikalne kote u odnosu na koordinatni početak, nego između njih. Vidite. Što je dosta korisno, samo se treba navići da ga koristite, ovo ograničenje. Ako, na primjer, izaberem teme pravougaonika i primjenim na njega ovo ograničenje, vidite, pojavilo se njegova horizontalna i vertikalna kota u odnosu na koordinatni početak. A ako izaberem temena po dijagonali i primjenim na njih ograničenje, vidite, pojavila mi se u stvari horizontalna i vertikalna kota, to je dužina ovih dveju stranica pravougaonika. Ako na pravougaoniku selektujem, na primjer, ovo teme, dobit ću i jedno i drugo, znači i dužine stranica pravougaonika sam iskotirao, a iskotirao sam i horizontalnu i vertikalnu kotu ove tačke u odnosu na koordinatni početak, s tim da meni ovo teme pravougaonika vezano za koordinatni početak. Možete izabrati i više tačaka i onda će FreeCAD napraviti sva moguća rastojanja vertikalna i horizontalna između njih, što može da bude korisno, mada
nisam imao još potrebe za time, ali vjerovatno postoje razni specijalni slučajevi kada to može da bude od koristi. Uglavnom, demonstrirao sam vam mogućnosti, pa probajte da upamtite što više i da polako se navikavate na Sketch radno okruženje i da ih što više primjenjujete u radu. Ovo je bilo zadnje ograničenje. Malo je ispalo duže nego što sam planirao, ali ograničenja su veoma bitna za 3D parametarsko modeliranje i prosto je moralo ovako da bude. Nadam se da sam uspeo da vam objasnim mogućnosti svakog ograničenja i da ćete moći bez nekih većih problema da ih koristite u radu. Ovo prevashodno važi za početnike, jer ako imate iskustva u nekom drugom 3D CAD programu, znate da su ograničenja slična kod svih programa i vjerojatno ćete iskoristiti ovaj video samo da uporedite koje su razlike između FreeCAD ograničenja i ograničenja koje ste već sreli u nekom od 3D CAD programu. Ako ste početnik, savladajte ih što kvalitetnije, jer što bolje budete znali ograničenja, to ćete lakše crtati 2D skice, a također i na sličan način funkcionišu ograničenja i u drugim 3D CAD programima, tako da kad jedanput naučite, na primjer u FreeCAD-u, to znanje će vam koristiti kad budete možda u budućnosti prelazili na neki drugi 3D CAD program. Iskreno, što se tiče ograničenja u FreeCAD-u, u Sketch radnom okruženju, lično mislim da su kvalitetno napravljena. Radio sam u velikom broju 3D CAD programa i ne vidim neku veliku razliku u kvalitetu između FreeCAD-ovih i nekih drugih komercijalnih skupih softvera u kojima sam radio. Ništa, to je to. Ako vam treba više informacija na ovu temu, posjetite našu internet prezentaciju FreeCAD.rs